аса алмай, соңғы звонок тавышым, һәр көн сине күрә алу, бәхет иде классташым. Соңғы звонок, соңғы дәрет, ник көріп шалмамадым. Сүзсіз генә сөюіңді көзімнен аңламадым. Соңғы звонок, соңғы дәрет, ник көріп шалмамадым. Сүзсіз генә сөюіңді көзімнен аңламадым. Күндәйдән сине көттім, қолдан келіп дәрескә, юқсын ауқы башлай идім, мен сине тәнәфістә. Соңғы звонок, соңғы дәрес, ник біріп тыңламадым. Сүзсіз генә сөюіңді көзімнен аңламадым. Соңғы звонок, соңғы дәрес, ник біріп тыңламадым. Сүзсіз генә сөюіңді көзімнен аңламадым. Хатırlıysan Регина, 5-ші сыныфқа оқуға түскеш, мен сеңа өзімнің шешегімді бөлек еттім. Қызық келіп шықты. Оқытушыларға деп алып келген шешегімді мен сеңа бөлек еттім дейді. Хатırlıysan Рәмзиз, сен һәр вакыт минем туғаннарымнан тарта идең. Күңелле иде бит шул чаклар. Oyarılan yıllarım, boşlarında yola deriz, gelirsin kuk yılmayıp. Soңғы звонок, soңғы dərez, ник görüp tыңlamadım. Сүзсіз генә сөюіңді көзімнен аңламадым. Soңғы звонок, soңғы dərez, ник görüp tыңlamadım. Сүзсіз генә сөюіңді көзімнен аңламадым. Ümitlenip şarlar ışırdık. Siz hıyallar bizim ışığız. Sol bul mektep, sol bul okutuşum. Sol bulығız dostlar, koşığız. Sağ bulығыз, ömürler, sağ bulығız. Hayırlı yıl sizge. Biz bütün okuşular, uktuşular, etiyeniler, oğuşlar tilep, ak yollar tilep, bәхетләр tilep sizni uzatabız. Hayırlı saatte. Yollarınızda var edik, yaxşı dostlarına, yaxşı kişilerine aşırasın. Tilekleriniz turmuşqa aşsın. Biz sizni
yaratmamız. Biz sizni yaratamiz. Biz sizga o'ngishlar tilaymiz. Alqishlar bilan uzatamiz 11 sinflarini. Eng birinchi zo'r o'ngish egzaminlarda bo'lsin. Ham shundan boshlab sizni umr bo'yi boridek o'ngishgina, baxtgina uzata borsin. Sog' bo'linglar. Biz sizni yaratamiz. Bizda alqishlar. Eshitasizmi? O'qituvchilar aytganlar, bilim bayramına bağışlangan tantanalı lineykimiz tamam. 11'lerini uzattık, biz alarga o'ngishlar tilaymiz. O'quvchilar siz jay kuni kuch jiyib, salomatliklaringizni tog'ida orttirib, tog'ida o'sib, sog'inib bizning maktabimizga kelinglar. Biz sizni kutamiz, biz sizni yaratamiz. O'ngishlar sizga. Tantanalı lineyka shundan bilan tamam. O'zini tanamizga osharga kiramiz, oshamagan klasslar. Derslarni bugun davom etamiz. Kelgan qonaqlarga biz rahmat.